Ti soviwe arhakeliu Jesu Christa ZANUO keni sedi mi pete kelushia. Ugo butie ti soja ke vi po makere po mulalidi Jehovah shokinu lerdi po tse por sholali ke vi po ti ke vi hongu kilela ke tezi khabio ke penyo fetsia. Cheliko grepo po mukini no puge chekemhe. Ki jepete ni ke ni fetchebie Jehovah kishli. Keni sedi Jehovah lie chlie, kelidi pomhodzin vorlie. Ugo vor ke ba pete mu online nu ke hu ke bagori. Ke tezie mu keni sedi ugo Jehovah shokhe. Keni shedi nur shoje ke zedi taliku gresedi hesoru kelili lome. Taliku hetefa kinye Jesu zienu abate kelili lome. Pete kezesia tali lome. Jesus
balalivi. Ngo kezeke chashile dioshiro. Pete shakesha mu rogose tu hakeja hikonipu. Ketezi kesebe nzalawe. Jesu Christabu hikola pete shasha. Hikobu suginu kefishasile mpezie hikonipu. Hikotidori nsunyadi nke masar sukinu la vorli dewe no jabise mi po ke chetse pressure anipu hiko ranake kriteri ke kra lerdi hanunu ke se ke ngulia hiko anipu deri ke zenu kosha anipu sidi hiko mfanya di la vor hakinu ke sela ke sha kidde pori pomar reshi nipu nongu meji di ti dozo shiri hiko mi po ke rasha ke sala shaji hiko nteja mengudi la vorwe no jabise mi po ke chetse pre la ke shaji Anipu hiko donu hiko keseke jerizamo. Deri no jabise ki kupete nurishasha. Sidi anipu ubununu tenu loli rekeba kekra ke miesedi tenu shokeba. Hako haburin ginu unila ke leshaje hesasa mengudi nki hemeji maloya we. Siro hiko kesheke nuri zeke sekretary ba. Homie vodi anipu kesheki nuri ume hodo mokishi. Erna ke kura vodi anipu ume hodo mokishi no uzeto ke lisheliji no tenuke rubi ugishiji zero hiko zidozo shiri kesheke na hieke mo sikeche fadi lerke hukinu ba mokishi no anipu no krohishiji daruse shiri anipu shiri anipu no mejidi uva bevike dola ubu vike dola puke shasusa ubu mezike basoko bu uvanjelege dola no mejidi jabese akomhugishiji di hari kapien peleshawe anipu hiko vike matavana hiko kezedi tusibana hiko deri siketo hiko sikeja shelegenja sala hiko bu anipu to mfovojole mevojole anipu sidi nginu pukrekeche kelhu hiko me pokeche kelhu bu si preje di he sese mengudi taja shabise pette ko gishiawe anipu nong mejidi anipu hiko donu anipu ti dozo shiri porhike kridi uzakashe ke pete no me poke zewa ke lisheleje ani pu kishe ke massage ya ke chokolari he ke tezibin zawe we no shasha sidi ko bu tengudi lerbali ya ke chokola ani pu ni pu sever ki ke tsoge shme shiri traffic ma za ke me shiri ke hulo she ke cha yoko hai ke choko serpu pigino ani pu nja pu she ke mo sizo mo sheri hatoshe ke pete ni pu no me jidi ko hishe zero hiko donu ti dozo shiri ani pu po temie lu hau padi ke huki ko no japushe ni pu no ko seshele u ko krohishele sidi u dirne ke chme petebu penno sakole mu nte jabu gi vokeli me she preje di he japushe pa ke ta ko ri khapien peleshe ya homie asam nu vode no ani pu ko seto ke leshele je yoko tille dikre ani pu ke kri sala hako habu uva pesho adi uti sosho ke chele he no mejidi ukor gizeto gileshile tepfoko KROTHO shiri ani pur vegeta hiko saseri ke zashe no uko tievu mahura japusho to mokishi no ko krohiliji uko japur nyashidi gernyami buta jangu geleshe di he saseri inke meje maloyawe siro haki ani pu he pastori kapem pelela shya po delike vi ke zakechunu no po krohishile po otiso potuke mo heke mo zeke sedi ani po vorja derino posha pe kosha ke chokola he ni no jape te do ripotsele di pobu di pugeja ke tolesha ke zakeja sunu zo shirin THEJA ani po posha pe kosha le sedi pobu potushe de ke zale ke to THEJA pogisha je ani po hiko ani po ker poker vashedi hiko shasia ke che ke mhidi ye vordi ke hukinu badaya derini po hibutsi pridi halle menodi ernele ke vi ani pu si ke je meluri be yugo tshe henya tori krasha ani pu himhiri krasha sidi hibununu siledi selfu ke le shashaji ani pu peziwe yugo porhi ke pridi ke hu ke vopete THEJA pete gi baje ye ani pu ye new market nu vogeta gori khapem peleshe ya ani pu nong mejidi ko hi shekele shele siro ani pu he
Marino Bukatagori Kapin Pelashia, Nongumejidio Kohishle, Sidi ZHAPU, Cruse, Luke Haki Voto Yakechekim here, Cruse Hupurari body, Anipo Mebun gave you Silia, Mukalakele, Jasus, Sipie, Uvi Sheledi, Anipu Sedil who, Anipu Sukeli Mesha Preje, Yoko Voketatu, Kiri, Worketo Tiu, Mayuko, Nipu, Salahiko, Anipu no, Yoko Ketoleshanu, Silia Kachekim he, David Kepukim he, KESEKO, Borzo Shiri, Hakeshopori, Brillo, no Azeketola, City Hugo, Ernelia, Susabu Hugo Melunu to Silidi, Kehupo Hugo Givorzo Shiri Hugo, Jesus Kem Hidi Hugo, to Vokilishaji, Nipu Tido, Rosso Peteka Bempelesha, Anipu Kehulo Goshiri, Hakemuketo Hako Petenu, Getolesha Preshaketono, Anipu Sian Japushaketo, Make a Huponuzo Shiri non THEJA, Boga Jazevokalishaji, Jesus Christa Arhaligata. Sedi Shashawe. Amen.
过后哎，你个的做这里，阿拉马给古拉，查个法给没？你不就苏克斯塔里，阿公没些的，阿不个说好公里的，这多法儿，你不真查个了啊？阿拉拍个啥头的？的这。为了 lockdown 丢呢，的这些，这些，哈，过后给没记得么的？哦，我给没写的，第二呢，马啥事的个不，那个巴努，给你巴都写的，那个给么的，过后啦，这玩意儿，也不玩意儿，图个这玩意儿。하고 실례 런늘에 버조 슬라 아포 레벨로 아 과리 마자가 서수서가 번역을 버제 뭐뇨 버테르 버제죠 록다운 때누 막가레세 이제 프레 뭐 하티우누 테마가 크라우시리 이츠나고 그 사나고 시린 주mer 우티보가 됐어 모스고라 니과 기게 메디 서고서 크리즈시 졸렉 뭐바마제 히고 기크루조에 마스누 니 크리를 뭐 떠져 수자 아키드마니아 메 제우시아사조 내 합분을 보면 어떻게 메크리 나 뭐고 저처리 뭐 우고 시도시리 니과 우고 후수누 마 뭐사 찔려 먹으시 내 까노시리 마사요 때 조차가서 소리시리 니 부서 제와 뭐니 걸 빼세 우고 지스 띠보 잘해 히스토리도 지스 띠보가 저수서 우고 다 시리 그 누구 눈을 수서 을 갖고도 띠보지 니래 하티우누 아마키쿠 주 아키미 아키데마니에 제멜리에 술레레디 그 세티 우리 버들 뭐시 그저是시절 우누 츠가 다 츠가자 시절 니조 내 하고노하 뇨가 차라 하니에 버티가 가디 비버에서 오 하니에 별디 것을 토지걸 수서 택배 올라모 내가 츠가 그게 수서 저블리디셰 요거 츠릭 위치에 뭐 버릇이 20할래도 뭐시 버리 고훈저 토르무 니부 니고는 저거 몇이 되고라 차가봐 요거 베세리 고그 베세리 분조 저거 저를 그래서 버죠 다리 시즈 뛸칠 뭐디 뭐 너저 찔다가 저거 휴배 아빠 겨서 뭐 보시듯이 이제 노벰버 란페다 페나 뭐 니부 기버다 마나 요거 벤사가 저서 부모님 저 띠고 소서 레시바도 오르나가 그게 우세저를 그게 전이죠 우탄을 그게 전이죠 다리 포디 고호와 밤노글이야 고호와 밤노글이야 마카 따누 고쪽석 돈놓고 쇼 그 시아스 고노시 니고 크리스 저서 아키네 말이 포디 하과 뭐 요거 봐도 그 위공 어디로 기대돼 버리 보니듯이 뭐 하고 무슨 말에 내를 분을 뭐 하고 이거 보바가가 소리 라 요거 다 장을 이렇게 좀 말로 이거 기쿠아노 게메시글이노 돈놓고서 저글이노 니고 그렇다고 고흐노 그렇다고 봤더니 뭐그 기말이 볼디오 크리스죠 성만우 유비시 쿼고 그사르고 젬보도 요거 바자자 요거 너저 바시야 요거 무츠 벌려고 서수서리 바가라 세버즈 설레 오고 베트 설레
요 그때 뭐 세디 오고 오고 자체듯이 이거 그 말을 하고 깨대 막 설거리 받피로 시조시 예쁘죠 요거 지들이 그 접속도 더 누구 수는 그 시에서 받아라고래 못 받아라는 게 그거서 막아서 도와줘서 아수서 내가서 문이 부부 잡아 고누 그 사르고 벌써 그지들 아수서 아마르바야 아 맞고 내가 그래 아까 까마실 어디 웃고 호라세 괜히 부먹어서 소리 맞을 착하 와시에 아또 아무 수업 그리기 좋았어 술라 아자 자 페브리크 크사기 아 비자레다 내가 띠뚫리고 몰라 아 월드셔 누구 먼저 타디 니부 아까 피면 요거 아크리가서 속어서 아 부스는 비와저리 불리면서 월다 마포 아무도 그래서서 더뉴트프 저거자 더뉴트프 그자 소서 꼭 거기다 템에서서 기절 조서 뭐고 그거 실시서 저버도 내리 하 막가래 세범하 막가래 토벌어서 그러면 지리 번역부 세먹어서 그래서 착각하는 막가 쩍으려고는 시리 더 유튜브 그제 그거봐 맞죠 석가 까놓고 그래가자 더 유튜브에서 그래 도저 무시그저 그거봐 제시리 그 과야 먹어서 뛰니야 뭐 아주 졸려 마스고 설레 받자 시리 뛰줄려 아바카디시 이거서 번누디시 마스고서 아토세가 라우스디 더뉴트프야 그라 바르크라모서 본요 포키기 레그모고서 소고 소리 본요 바르크가서 소리 잡잡세버디 아키데마 세그레자 아 소서 아토 퍼소서 아누고 쇼 아 소서 페스베비시레 무시즈라 뇨고 고부지리 뇨고 암할로 마제 뇨고 아키비세 프레미제조 뇨고 아키바시 쿠사페 데시조시리 마고 좀발리로 더뉴트프 꼬펄차가서 소하는 마카사 세무스 본요포 크레방고서 본요포 크리시모서 본요 메젤레바카모서 마소고서 네글라차마디 소고서 레모디 토키스키 뉴토 우 거마로 소서 우자자시디 소세디 우티 pakaya alioro makaka pura ornumo anabidi ornumo jatirnili sala go share lega sasamo suja suyo kipuya 아 아키쿠아누 마카 프라누 뇨 바프거리에 뇨고 케페시케슈 아수사 레가즈기누 뇨고 니푸 아마 퍼스 필모실 니푸부 자베 뇨 페테츠 뇨고 리 고후 제빌라 뇨고 츠스자즈감헤이 파과 츠글리기누 타장무카 크프렐리도 츠펠레 뭐아 voters 세그저수서 저 아누고쇼 아누 할레버디 나가서 소리라 봐라 무슬라 아 메모리 거때 빠지스버라 슬라 파 벌뇨 기불려 내가 요거 빠사 더 니부부 자가 요 빠때지 스스제 조서 아 수여서 전에 요 기부하왜 요 빠사 아니 비알레 노 자푸티세서 자비해고서 모히고 따르게 슬람베제 시로 하기 잔여 크로토고 니고 케페크로페 비셀디 살리 츠베 자푸츠게 슬라이뇨 베제웨 응고제 케차티우 발레도 응고제 돌리로 마얀마 버마 하울라 차도
Burma chagado ani seta kekrila mon azaro Burmese mezato apovo ke die tsari vori apenyoles la pa azato be Burmese ne kasa tejes pula detail no hare deri slano Burmese zato seri Burma mila chara azani seta we ngo hanu dienu tubare deri haidi ngoto geze Myanmar je sipe visa ledi geze charvi do hedi aro hakrobo fasabido slaso go se kazas di ngo geze chale do we Myanmar ngo bete siba house South East Asia no country yobo mo tieze British me digabagi ro Burma horo Indiano province yobo shi deri 1937 che British me goro hago tsoko kegriwa mon stigi Burmese nationalist movement it's a KROTHO paramo KROTHO horo kothora shizlanu ogo bika tachawa mo shore di British goro ogo tsoko kegriwa shi sishie British Mary ngo nagami kim hedi ogo independence la fight si to ya shidi Second World War how Chile meta pogoro tsetsa ogo independence la fight shidi ogoro 1948 4 January nyogo ogo independence ngulie ngo mike kari Burma zu ogo recover tiche 1989 ketso Burma DIEKEPU deri vori ogo zatopie Myanmar hautsale mo ogo zatoro Republic of the Union of Myanmar idi official zauro shia deri ke zinungo Myanmar di go kebaya hanu Burma hanuro independence ngugelie nono for chekatso ogoro ogo chapahigoro kothor shidi hapeteke khamo ogola ke meje sevaya Myanmar army ro Southeast Asia no ke kotho boshi mogo force ro second largest in Southeast Asia ke kotho ro Vietnam so she themego ke meje seva ke zla gori ogo organize ledi democracy bu formo shomo de go electionary peba deri Shidi National League for Democracy, idi how party ke kosele. Deri army go ko torza hagori biakshala wala. Shidi ogo have Aung San Suu Kyi have buke dietsawa. Shidi ogo military commander tola party hapete ke khala leda. Sala che ogo military kro badi ogo kemeje sebaya. Mo kemeje segadalanu Temi look at a group organized le. She go Cherok as a party was the People's Defense Forces. Idigo how pe shele. She go army go ke yegada patot segazigi go hago pechuzo go sabaya. Mo haulano army military gori temi hago peshe. She did Cherok as a Terats Pibaya. Ogo Peter Shiva April Zakir punye Myanmar goro ker proginu ke punya be me vaval ge za ho tse ba ya mo April zakir punya ho tse shidi go meeting tse ge ba ge go su pogo vasa sidi hanu te me krege je shede she mo haidi ke veke buvor ge za tiu no hauri hase temi ke hiro before ke KROTHO idipuba mo potike cha chiginu zomo potike cha Myanmar no hemo zovoje mo ke rori before se abada ngo sigele February 2021 November January 2023 ke so ke pono no bombie me pe puza ho vakre soru tu chale je she Mupogoro how Myanmar no military goro Russia no movo China no
THEJA nhà xe mỏ cái số có khởi lại đi về xí lệ, chỉ cái chỗ mẹ nhà xe cái gì sẽ cái ta bù ba, mua na rồi giờ cái bộ gì theo đó,是些mẹ nhà cái thiên nhà cái gì đi tiền这边吧的，么mẹ 1.5 million 是 display 啥的是，我推荐的是系列，你就没说哩。日子给你把些，你就没说你挖开个子把头儿，这些个类似几个做一 target， hospital 个 target 是的，那个别个社会个子我是系列，是啦喏，我知道个是个喏 ready，Burma 啦查到，么啊个查喏那个不是的，我个是查了的喂，我个查喏呢 point D2 啊。point ke rio liro ke penyo fabu ke meje ke ba ko var crash ke tola chadio ke penyo fabu ke meje ke ba ko var crash ke tola chadio ke nyo liro pastor me te bie ke die che ke riba ke penyo fabu u ko krohisha u ko che ke meti mo putiu no u ko bu ke dikino park le ke tola chadio Christian population ro zapi Burma nuro Buddhism pekra, dari Christian mi pro eba mo, pokoknya kemeje seba, selalu gula chado, seuliro, kepenyefu ketuja nune, mo kezeke vibu SEYIEVINUO ketula chado, seshe dioliro, titiu no seye ko kekrata te, Ukraine, Russia, Turkey no kemeje kebako krohi pekraba. Sala Myanmar no temi ko zof graba me ke KWEHO ko to le modi mo hato ke vi chbie Myanmar zi ke shokobu vo utsole ke to la chado ngo ke ze ke no repeli di ngo no ke toze ngo je do Myanmar la point dia ha ko samhori to le le ro ji di ke ze di ke chatsle do we KEPHRÜ, KEPESEYE, KEPENYEFA Jehovah. Poti hola ke THEJA ka bien tse yawe. Nipu no ki debori hego krishi. Ke vi ka saroi be hego tse. Hego zela vori ke masaki no nipu hego bun zeker tse ke viti ka ke slam pe jiwe. Nipu hego we ha ga no ba tse mie ba ya. Tse ke trio we me ki debori ke me jeba ya shi. No son zo she no sole mo nipu Hey, ndi prinzo she prelegenz bayawe. Hego am hago betesele di nipu haganu vo badal mono hego joy vabi hetsa sije. Nipu sho nongome chidi chedo. Hego hey Myanmar la hego mki me jeme los jiwe nipu no hego kachar sije. Nipu me kid debori ke me jebashi. Nipu go nipu military hago ha nipu ko seledi temi bu ke me je piwawe. Nipu nongome chidi Ugo military today, Kazago Shiri Ratsuje, Ugo no Tsukame Jesuje, Nipu no Ugobu, Malele di Nipu, Gobozo Shi, Timmy Cricket to Sligatano Tsuje, Nipu Gobu, Timmy Best Segatamata Hagori, so go get take a really gatala, Nipu Nongame Shedi, Gomi, but the Crohisuje, Nipu show here, Kamaji Gabago, same Pelesi away. Nipu ki cruise di ki deber ke me jibashi o ke tsake cruise di ki deber ke me jibashi nipu nong me chidi go kroisji nipu nong me chidi go charlu no go tsosji nipu temi hor zali di ke me jiba nipu ki kruno ke loro pe vori nipu ki kruri tanu ke me jiba we nong me chidi tanu ke ni tanu ke ra tanu to ke lo te jabi ki kruno isji nipu sho temi ke kari tebe Dikinuba, Nipu Bahuri, pastors, was empelesi away. Potigere how no Nipu no go go capelleri metiba gelitlici. Nipu no chidi or suji, Nipu no get a fateja cabiogot suji. Nipu no go capeleno metim. Nipu go boo, Pakehubo go give force or sherry go boo.
Ogo ke pele me tibale ka tola nipu no go krohisje no jabe nipu pastors ko go kikru ko sure nipu krista me go ke hubo zo she tsje nipu no go bu tepfdi nipu go ma to tsbor ga shogo tsbale go bu tepfdi shapu tsba ge le tsje nipu no ngome jedi hego ka charno vo temi hago zo presje nipu hego ke vika ko bo izwe nipu hego hego tsga zeri bo itsle mo nipu no salare hego ka jova bi hetsi 너무 매지디 버마세 이하오 니푸 계세게 비부볼레게돌라 니푸 고부 테미 헤 기즈노로 시발로모 니푸 고부 루게 바기조 셰게제 비디게제 포투츠발레게돌라 노고 크리스제 노 잡여고 츠스제 니푸 쇼로미 니푸 헤 게메제게 바고리 크리스다 오셰츠바야 니푸 노 고부 니푸 포티투기 니푸 응모게 쇼고 응울레 니푸 시디 고부 que vidi ni por sei que vivo toda le que tola ni por no go croisa jabi go tsje no go me jedi go que char no go tsje ni por he go que no ready ma go se Jesus Christa here que le zano po Jehovah ki ngo que me je que crothe ja chaswe amen 시행고치로 제도 응고 pastor la cha스도 보리 로쿠디 게메시바 데리 포티세스다 디버바 슬라 게페냐바부 포크로스가 랑고 pastor la 차도 스시 이네 부바다 데리 제도 응고 pastor 니노로 Bethel Baptist Fellowship New Market no 자푸츠다 보데 보고로티에 어고 fellowship how Fifth Foundation Day, see. Sala ni no borivo pati se potus leka lango polare chado. So she je timbo Emmanuel Baptist Church no kore hano Reverend Atsidole ko depudo. Ngo polare chasodo. So she sanctuary choir pogoze kore mo japutsaga zane ogobu potun leka dola. So she Jubilee greetings. THEJA potisesodo. Sache UBC mission team bo hojainu vore. Mo pogoje doro vodi how evangelist Francis kinu house church bo dedication tsadaje. Slagoi ogo fire crossodo. Sache je tefogo KROTHO ogo mi tetavo sikimnu ba. Ogo vogeze kepakro ogo nise mo japutso ogo nise to nye iba. Salango ogo fire crossodo. Haidi ke zepa ZHAPU tsizum hono no zoshiri uto members kori udonu kenu si kolea sala ogo meri ke tses go ngudi uni seba mo ngo ogo fire class ogo bu visaro potu tudi vole ko la ogo lai chasado ngo che potsa hago lepreli ke ze chalasado mo Habete sige ba ke kre ke masa hi ke benya fa Jehovah. Poti haula ke teje ka ben tsiyawe nipu shiro. He go chido pastor VISATO se pelesiawe. Nipu die sevori ke zasa ke to no pokro hisje. Nipu non ke masa rufu se poken hesidi non to pasesje. Nipu he go po Rukudi nipu mejeba dere nipu non tago zore pette go no pokro hisdi pobu hego kedo bo semo shobashi su sever hego to sakele tsleji nipu shiro ye ni nor sempele siawe pochi do le di new market no nipu japu tsike ba no pokro hisji non to posesji nipu go fellowship hanu worki hule ka tsogo no me bo ze rtss nipu no shidi go bu keze nipu nsejigatsno nipo kesedi unidi nsejitsabale gatola no go mi boze crois jedi go members ko mi boze sempelesewe nipo shochedo hey higo kihuno timbo Emmanuel Baptist Church ko geda go sempelese nongume jedi jabi atitsje nipo non to pokroisdi nipo bobu tepfdi nipo ndiese nipo japu tsabe visigele Hey, THEJA shiri Jubilee greeting sevo gotsudo nipu pobu
pu ke zogo lady pusageli seleje nipo sho sanctuary choir go sempele siawe ogo zalinu no njapu tsba ga zogo larin pe jiwe nonto jedori ogo selasje nipo shoro UBC mission team Hojai no vogada vorise mpele la sowe no go rever vetega to no go mezza zeto le ke kreke dile ke vi ke meche dile ke vi pe te go no go zeto le je go bu fodi hano Francis kino church dedication to the ga no zo share go bu potise menyo si work le tsele ni po sho hego tefago krotho revevo sikim no ke to go sempele sowe ni po go bu ke ze unidi ZHAPU ke to golai ke theje ka pen tse we non to ke vi ka soroi be go tse go zetyo le ni po go bu history la for to ke le tse de che ni po he ke hun no haidi pa di lu cha cha ZHAPU ke to ni po he go ho me zai si mo ba me che zo de ke hu ra bo to zo she ni po no go kro hi se di ni po go bu ke vi to se ZHAPU ke le tse de che ni po sho he go che do le ha no nro so da di le ke ba no he me bo zhe che ka sala se che no he go kro hi se che Him hago se Jesus Christa ZANUO ki himeshime loswe. Amen. Ngochero hakingule domo ashes konya beje kore damo. Keze, kachatse dowe. Ke pray ke masa, ke benyo Jehovah. Nipo higo, nke vi, nke kre, nke ja, nke kogolan za tsewe. Nzabu zapu za yetelije. Nipo no jidori, nipo ke vi ke sorobi himi wazai tsasa, hezeleri nke masaki no higo bun soda ke balan pe jiwe. Nipo sho haki harabi zomodi online no nrosho ke bagolare ke teje ka ben tsase yawe. Nipo no higo bujido roshoti hauri sebie nipo KETHERÜ di sewa heji nipo higo nuka tose nrosho ke letlije nipo no nto himi bozari se preseje di higo mi bozari sempele sowe nipo higo pohi ke krike zana non rosovodo higo jetiu noro kakeshino non rosodo we nipo non tongome jedi jabie kakeshike hubozo sheri tsije nipo higo krokele hagozo sheri non totsake masasje shidi nipo higo bo hago ha se nipo nzayela hapo tuzo go tseliga dolana hento higo chatasje nipo sho higo je lots sida Dikor hagiga tagore sempele sewe. Poti peteno nipu initiate ni lietsa ga zo larin peje non to jabie go mi bozai tsje. Nipu non to hego jidi ke hula voga to no zo she non to pa te ke khale di hego bu po tununo nrosole hego rosobu mhodza lele ga tsle je di he ma go sen ki chamo hime je melo sewe. Amen.
그거 제도 KETHERÜ KETHODIE 프로게티오 첼리고 그 그리부디 스레테니에 첼리고 그 그리부디 스레테니에 우리더러 프로세데도 보츠기 자유 베빌론누 기타 츠게투고 누쇼 베빌론 르키에 바디 해 스누누 크라타 해 자연 르크라켈리키 스누스 해 데제 게디에 츠투게타미에 헤부 잘리 스스누 차타 해 베카 게와미에 헤부 운니 츠누 디시에 자연 잘리 포츠 해 기티에 일리에 O Jerusalem, an kramotaro, adzie azachabu, meduotaris. O Jehovah, idom nyonyoko kepetsu leche, Jerusalem tetsu ketatiso uko. Kepu dieko birhuwalie puom je ketso birhuwalie che tazo ketso uko ke matali preso do matefu nyo ketso ko tsupie ketsiegi kefchi kesu unidio Sishie Chidogo, Pastor Kepuketu Jayu Mejidi, Kolosigo Tutese, Kusopunu, Gereteniegazo, Kolosigo Tutese, Kusopunu, Gereginie, Potsugi Jayu, Christanu Gelhu Gesa, Sala Nego Christa Zedi Rilasi Litaliro, Nienu pie pesogi u ke penu fez zaza bageta Christa ke banu vieko fezolie. Nienu pie kidzenu ke tu vieko le mon pesogi vieko le zoliche. Ke krila mon niko siwadi ni ke lu pie Christa ze u ke penu fe kinu ke vie pie tote. Christa puni ke lu zo mie mhingu che ke worn he nieri poze mie mhingu che zaye che dio. Selaniko kizunu ZHAPU menguko pie mesagemo kerio mahakesho kemengumu kemehu sus mihiresho ketsupuzo hako pesiewaliche mahakesho hako hala mie dizea kemokogi ukepenyofe nufu voria nekori tiedze vapluem hasoko medzi vorzo nekelhusu luketuki Deritiwe ha hakopete kawalie tenu kemeye nufunuye kelhegetse mi tamelegetse mu nitienu mi pesegetse die kawalie niko huni hogi tizhe niko temi kewe ruwa musu hatoko kawa tatsla sidi niko temi ke so tsjilete Sidi temisu tseke salapie hasinunu po tseke su mimilia. Mu tseke sagilie su la nia se judamie mu Greek mia zekere mie mu reke momia uzo kesho mia hasi ke momia mie die ketsumia mu mi die tseke momia di ko ke krisalil hote deri Christa em hapet Teuzo mum ha petenu tuya. Slanya ko ukepenu feketa kiligo tsedi masamu pukriko tseketala nusenuzie zivi getze tenu kerenyo menne getze mu sege getze tsjieliche. Niko huni hogi tenu sekre getzelie mu huminye humigi panyataro ke jova pie getzeche. Ni pue ni ke jova ke sutue ni kuri huni ho ke jova li morosho bizo
ha pete kiri ke create ji li ji sum ha pete pha ke sapi ke je pu che balia mu Krista khage se nu ne bu ni nu dilie ni bu pum ni bu mo pu che bali ni bu mo pu che bali ke tu la ni KPS nu se ke le zo mu ke pe ni fe THEJA bazo le Krista diu bu ni nu ke chu che le hasi pete se ni ho tar ro mu patha bazo le ke TSALI ke sho tsali mu ro fe tsali ko che mu ni nu ke pe ni fe chedi cheli tu zo le si zo mo ni die nu ri ni ha tho ko nu ri ni ha ke hu pu tsri ni pu jisu zanu tsdi ke pe ni fe upu THEJA tu le sunu ke zo Ti soviwe Jesu Kristaur hakili uzano petego kelu lasia ke pukesham hidi kinha kecha tsagabagi ke pukesham hidi a vogada joba donu me frodi vitu mogaza sroba mogaza ti boze ke se mo sutiu no ke krimori passion week tiu no good friday nyati book de ke pu ame seba deri poti last minute no a ogo reverend archelie request di popunu KETHODIE SEIKHAZOU ri sesie nipu he KESEKO ri popu putiu asuchidi sewade sala popeze seba mo THEKHA hawa April khawali ro go Passion Week ti hawa zedi go monthly themuli ro proclaiming the new life isi kelhu ke sau prakasha Krista ginu kelhu ke sau ekim hega ke suha ke pugasha THEKHA suhade mu ugo THEKHA mechi chaye bor he gesha ha po chauli ro ugo jubilee cheuzedi chithe jubilee cheuzedi January nu se dedi December ka cho THEKHA mechi ugo chaye bo meji vo ga su ha har chwor je mu ugo January gi ro proclaiming his sovereignty ge su ha se de chlie so siu February proclaiming his grace March li ro mission month pe madi proclaiming his good news mu April khrawali ro Passion Week tiu pe madi ugo proclaiming the new life Krista ginu kelhu ka sapra ka suha se chaye sidi ke pekroba chidori hawa mejidi chiginu ugo kolosigo se bonunu ker thenye KETHODIE KEPHRÜ permit mechigaza hawa la pobezi sebamu ugo su mejidi chido KETHODIE KEPHRÜ le so chudowe kinna ke pusde sala a pechidi pural hode deri ugo hakia zo ga mo chazuri la padi ke penyo fe ugo kertami go crossedi ugo bo chazuri BAZHA putsli ke ba ho la ni pu peziabo we timbo Bethel Baptist Fellowship Foundation dinu lede timbo liro Emmanuel Baptist Church nu khode so sie mission timbo pidi hojainu house church dedication program bonu music ke kode so sie tefogo KROTHO team ko sikim ba ugo THEJA sibade so sie chido ugo pete susidi ko ABCC nu lia thochega ba reverend archelie so shiri merema Baptist Church nu ja putsaba ha to ha petela ni pu bezewe ugo la chaba zoje kinha pothela ginu ugo japuti ko se lili ro pothela ginu kepesi mo shoga za krobo ba musu ko ha sela gele chudo ugo peteri American Civil War zeus si preba meche megrobo history pragazu ni se ya mo American Civil War je si ga 1861 nu 1865 ke cho tiche die THEKHA hawa cha se ga su ha pu mo THEJA nu ki tomie se ke diemie chri theli je ga slavery hawa lanu civil war hawa cha ga su ha pu ya for reason ke kri bazo they basically started because of slavery mo THEKHA hawa tiche die chevodi April zakre tha 1865 je pothela chale mohan he Confederate Army go surrender chuwa mo THEKHA haunu melak surdi ker thenye aniker thenye segara so hapuya so sie THEKHA hawa chigele sie African American me
African Americans में के दिए चगबा के त्यो में चगबा के दिए चगबा हाको हा में लाख हे दिए 4 million हाको हा फ्री केशा ओको रिलीज चगसा सुहा पुया तर हाउ हाची के लेसे के दी में हाको हा ओको बु के दिए ससा होगदा के दिए ससा मोरिवी गदा सुहा से ओको की पुशा देरी में के क्रा के दिए में के क्रा जो से उ के लु पेतेउ के दिए छतो गदा ला हाउ हा सी चोले मदा पेलेले मदा ले चोले मदा इदी उगो केलहु के वेउनु के दिए छगा ज केलहु के वेउनु ताला वगदा उ मास्टर्स मिगो फलागदा सिगा ज तिबो छसे सिदी उगो कि पुला लागा ज उगो कन्विन्स मो सगदा सो हा छसे they had to be convinced that they were really free from slavery, from bondage. Kidi bula how ha teze how pu badaga liro kepele mi zo shiri haige zo tabonu badaya Jisu Christa siegasha mo hilas sigada how ha zidi pue pelegele mi bu kelhu ke weu khawadi kelhu ke saunu hulivi gata chau khrsawade ugo bacteria how ha pula mori siba deri ungo mi ke krazori how ha pelele di kelhu ke saunu huli modaya Sidi ke luke weunu tala vodada ya. We keep going back to our old life in spite of our new life in Christ. Mu pole kolosi ko kehu ki how puba. Lesser to kesha how ha poe how hala tusha. Kolosinu kepele me gobu Christa ginu uthaka sa how ha situlie mu ke luka sa how ha nu parle mo so gazala. Poe lesa hawa tusha. Ogo kolosi ko lesa hawa liro. Kolosi ko lesa hawa liro. Pole ke dietche gabaki lesu tukeso po. Pol ke dietche gabaki lesu tukeso ko liro kolosi ko lesu. Sesie Filipi ko Efesa ko mu Philemon. Letter D ha ko haro po. Ke dietche gabaki tusha esia. Kolosi ko lesa hawa liro poe tupie kolosi nu ke pelime ko tso. De poe vapori ko ze ke semo. Pole ke hu ha se desmo de pol zeke je dodi ja put se gabami bo Epaphras is the English Bible no Epaphra temi ha ke hu ha se desmo kolosinu temi bo Epaphra liro mu poe pol se jimi bo chudi ke hu ha se desha sidi pol ke die se gabagi Epaphra pol givor por favor sidi pol givor di kolosinu ke hu nu te jego pol gi pusha Rupole mage karnuri ponile zo de mage karnu ponunta ke kilamun ke tije ke pathamye lady ke hu ha ke bugaba te jesi ke sala pole apa phrase ke se ke se poem halle badi lesha ha tu bi kolosi ko ke hu se ke sha suha lele morsho sala chapter ponu pole pu ga ja jiswe pette gom ho za ye che ke messiah zo ke zo suha pusha chapter kinni nuli ro Pole potozori apostle ma to chega zunu poe kristala ke me jega ba so hari pulasha sie chapter ke ni pothela gili ro kolosino ke pele me gobu kolosino ke pele me go tesla bia ugu pesieta vaba gada ugo kelhu ke hu valala ba gada do phisu go ha menyuli mo so gaza poe pusha sidi jisu me hozoli mo so gaza so ha poe pusha Ibadi poe chapter D semu chapter D nu Krista ginu ke luka sa how ha kim hega suha poe chapter semu chapter D nu pusha muchi do uko ke chapter semu moholi na tha ha thoke hu bozori le thoke hu bozori le thobo chaka sada ba ro ugo pochao sile mo shoya ke di bola how ha sabaga ke di bola how ha smo shoga ke suha pochao si perile moli ro Ye thotsagaba moim ha thotsagaba soha pochazaya meaningless ya sala lesaki nu livi business livi organization nu livi deri ha those de dokaba ki organization mori business mori society mori krothosu rules regulation principle ko po vision po mission po foundation po guideline ha ko ha se li thomi ko ki pushya Orientation ha ba peria se sinu le toke hu borichya gegla mona pocha kedi bulat sabai chu pocha suasi le modarom ha tho
unili mo da ya gazala ugo kolosi go le so mo hosli chapter pu mu kinye nuli ro pole jisu Messiah kerket thoza puzayet se ba ha pomje ha poe sepot se de chsa chapter pu mu kinye nu kepele mi foundation ha pusha jisu e suposhi mo e mu poe ula ki di bo chsa shi idi chapter pu mu kinye so ha pusha sidi chapter se mu chapter dinu liro we kepele Krista kepele se ka me kim hidil husumo shi ke tsu ha pusha sala chapter 7 verse ponu pole puga jo sala nye Krista zedi Shisiela ta ro nye nu pie pe sogi u ke pe nyo fa za ba ga Krista ke ba nu vi ko fazoli che isi kolosino ke pele me go e ke sie ro fnu sie ba ga ti bunu jisue go la si ke sha ha pole go ki pusha sala identity ke sabo par ga ke lu ke sabo nguli ke ta su ha VAZHA ga ke lu lu mo sha ga pusha sala ti do ke puli na ga za ke riu li ro ti gi vie go mo ke pe nyo fa vie go ma holie isi pole verse ponunu die focus on the things of God and heaven mo ke tso ga ba ho li ro Krista gi no ke lu ke sau kim he tu ga how does this new life in Christ look like mo pole pu ga cha ke riu li ro ti gi vie go mo ke pe nyo fa vie go ma holie focus on the things of God and heaven verse ponunu die nyenu pie pe sogiu ke pe nyo fa za ba ga Krista ga ba nu vie go fa zo li che nyenu pie ki jinu ke tyo vie go le mona pe sogi vie go le zo li che isi ke gila mona nye go sewa di nie ke hero pie Krista zeu ke pe nyo fa ki nu ke vie pie tyo te Krista ponye ke hiuzo miem hingu che ga vornie ni ri poze miem hingu che za ye chdio isi verse ponu nyenu pie pe sogi set your hearts on things above pochai ti gi vie go sedi thi ke lunu u priority smos chli mo ga so pu ba de verse ke nyenu pe sogi vie go leli che set your mind on things above your thoughts on things above isi la de musuli ro ke cha che vie go seke riu chli mu jie vo mu zla da ya ga za ha go ha se ke nyu chli ge zo ha pu ba de verse nu ke krila mun ni ko sewa di isi for you died Krista si ke su ha zidi ni ko pozidi si ga da su ha pusha mu verse nu pole pula ga ke penyo va kinu ke vie pe to de isi ke pele mi go e we are hidden with Christ ke pele mi go e Krista u ko yali ga da u ko ke vie le ga da su ha pusha mu verse di nu Krista ponye ke hiuzo Christ who is your life ke pochai Krista ubu chiel hule gi vi ke ko su ha khashya verse di nu miem hingu cha za ye chdio when Christ appears in glory poe usiet zeu Krista gi nu usiet zebo bagada kemera bo bagada so hari pulasha salakim hidi ke luka sau hule doga how ha ka choga shaki u melu u kelle sedi kapenyo fa viego ker krigo gi khasali mo shoka so ha pusha kolosi ko ke hunuli ro Colossian heresy isi ke tije ke pathabo sitigi tabada mu poe pole how ha epafra report ki nu silie mo Colossian heresy hawali ro jisue kapenyo fa ka thomo poe themi bozo poe ke pa thake vi semebo dei poe ke penyo fa mo poe masi se de pusi se dei jisue ke penyo fa ka thomo ga zo ha se pe thawada mo Colosino themi go ke pele mi go ha se go ke bubada and that was the Colossian heresy devaluing the divinity of Jesus musla pole how ha pusha ker krie mo ker nyo how ha pusha jisue ker kretho ke kotho so ha pusha jisu thau ke tiji ka pathami go jisu thau bi ker nyo ga ja saba ga dala ker krigi pathogo ker krigi ke lego tigi vi go so hali sedi ki jivi go je
compare chasa how ha kepu gabagi kepelemi Christian mi ke krazo chui ugo Christian history mo hosli ro megrobo ha go ha dia ha go ha si ke krli di uthyo monastic lifestyle bunu vogada si ke tri cha ugo Christian history mo hovoro 300 400 AD gi zo shiri kepelemi gro boliro kethodie ha go ha persedi we crit today kepelemi tigi viego le morsode mu kizu zedi potsile kan zede ke kele sidi ugo monastic kel hubunu huvogada utho or bidi kizu ze ke u chko krisidi utho monastic kel hubunu huvogada siga sala ugo Christian history mo hovoro monastic group ke kari jesilia kizu viego potumo vimo mu kizu ze thuligan zaga za soha lady ugo utho u sepe krigaja sigaza group ke kari par deri pole hawa pubamo muzla hadzagi DIEKEPU mi bo di hai gezo bo pusha mo hawa har ka sibaya Christians should not be so heavenly minded that we are of no earthly good. You see, Christians should not be so heavenly minded that we don't have any earthly good. Ke pele mi tigir pilera di kizunu u ke me vi pori de mogada sada sho mo pole hawa pubamo deri u ke le ubu kepenyofugi kepenyofu viego gi bagle so hapuba John Stott uko mi kari poje sibado poe lesa da mi yese gezo botu the contemporary Christian idi jitiu nu kizu nu lugezo nu kim hedi kepelemie uke luse somo shoga geza poe lesa da botu so lesa da mi yese ni go ha pressure vi John Stott to geza the contemporary Christian isi mo poe lesa honu pu geza kepelemie pettezo shi jitiu nu if you want to be a contemporary Christian you have to do something called double listening isi poe pu geza Pakenye earnestly ba morshe. Mupwe pugazaliro. You need to have one ear on the word of God and another ear on the world. You see. If you want to be a contemporary Christian, have one ear on the word of God and one ear on the world always. Poti petenu tiadibo kerna tiadibo sedi kepenyo fa diorna ba morshe mu kerna ke krita tia sedi kizu rirna ba morsho ka so hapusha po le puga ba wa liro tigi viego lele je tigi viego se keri utsili je ka so haliro ubu kijunu relevance ba mo kada kel hunu vo kada so hapu ba mo monastic kel hu so hapu ba mo deri tigi kelle se di we kijunu hu so mo ka so hapu ba athol le ka ba ugola UBC no kepele me gola mori ugo ke hula miliu so krida de ke hula kepele ko thola how ha practical implication kim he ka chakro bo baga sili gi vikero thonu ma kya kraba dia atho example ko bo se che do ka zasan na ga zu li ro tigi vi go se ke mieda ro kijunu kelhu ke pelemi kelhu kim hidil huda atho thake bo ugo sunday ne vo ke pekrovi selia mu uni thor mu hai siba morso deri ke chake hu ti gunu ugo attendance cha sela ke ga za ya ke ze KROTHO bosidi kepenyo fa ziefa gaza ke chatsa gaza hagonu ugo temi vor petsa gaza so hari chada ya Wednesday ke chati gonuri Monday kise dawn prayer gonuri KETHODIE Bible study ti gonuri ugo temi vor petsa se gaza vor petsa pi gaza so har chada ya hai gaza ko bori se di a ti do ugo ke hu bori chesna ba ugo ke chatsa the way KETHODIE for the way liro ugo excitement level so ha chada ya ugo mission trip ko livi mori chazuvo japut so morso gaza hago hazo shi ugo num gaza so ha chada ya hai gaza ko bonori ugo le livi nye de pol pu ka ba ho ali ro ke penyo fa tigi ke leu sidi lu pi gaza no ke penyo fa ki junu zo shi ke di bo sidi pola me ye a shi ke se ulari ke me yu sidi lu se ke le so pu ba de Martin Luther je pergavonu habo Pojebo sigasha suha anise Martin Luther liro father of Reformation movement suha puya mu poe pugaja pokelhunu potesimoni bo pugaja poe pugaja I have so much to do today that I need to spend the first 3 hours of this day in prayer. You see, I have so much to do today that I need to spend the first 3 hours of my life in prayer.
That is being heavenly minded. Kijunu hato chibazo lubazo deri kepenyofa keleu sidi lukilie utochigile so hapubare. Sala Martin Luther laliro chupuki zati atsamor shogaza krakomu rofugi zati rim hato se sekiri krakomo shogata. Soha hinu poe lukashangulie. Sala pole set your mind on things above. Tigi viego kepenyofa viego or fa viego fepe kramo shode ke soha pole pusha. Ugo rom viego kerkenye kini ringo kilie pole pugaja kijza how early ko mieta he. Deri nye nu chika sapye nye chepe krilie isi. Be transformed by the renewing of your mind. Sisi romme ko theta pengunu pula gaja ke krila mona ZHAPU kitsa ke tyogo ZHAPU rili ko medoya. Deri rofu kitsa ke tyogo rofu rili ko medoya isi. Weki midi tigi viego mu ke penyofa viego felita ukelle hawa sedi ke penyofa fakele so haginuzo. By directing our minds, our thoughts, our attention to God. Sla Philippi ko die thanu pole pula gaja telanu akheko ha ke hu pori ke tho jogo ha ke hu pori the ru jogo ha ke hu pori me je jogo ha ke hu pori me sa jogo ha ke hu pori uni jogo ha ke hu pori pu pe vili gi go vir krzo ga jamu chele gi vi honiro suko leba zoliche. Think about such things. Pole mapo pula la gaza swali ro ukelle how ha ke penyofa gibali mo sho gaza swa pusha salano ugo chili go po kinyinuri THEJA ka fathe music pragaza the blessed man so ha je pragaza no how hangulie deri THEJA ka fathe miwe po ke niwe Jehovah jor bigibaya mu poe tiziti so ponuse po jo medoya. The blessed man's delight is in the law of the Lord, and he meditates on the law of God day and night. You see, Chiliko krebodi care tefa care ponu. Ndiepie amelunu shlie abu ngip kepuma shemuli ketola. I have treasured your word in my heart that I might not sin against you. You see, kepenyu fa diu sedi umelunu ukelenu bakele. So ha meyes sewe ha kepuke baki. Atwa jese thaki yo watsu de 1998 1990 college nu prakabaki kidi botsu doshi class 11 12 chili or kidi botsu doshi di ambitious seva ma kya kratsana di ambitious seva ma boritsana di ape pili mo kabaki 1999 je December ki chuti tehra kor musatigi reverend kini levi pastor seva mo poek uts a perpetually cover to cover ke chale sa da po khrebye privilege ke so ha pusha nyugo homier graba mushi Ari lesa da so happy lie, kerlie, sidi lake zitiki Maharashtra no praba. Lake di 2000 je, di January nunu December kato. Teregi rotser ese, deri how had sabizo do di cover to cover lesa da how ha sedi Bible petiu percige sa program bode how aliro. Ukrohibe ubu Bible teach you no Bible petiu percigile lesa da bode. Mo 2000 jiu no lesa da ho hase akrohile di Bible peteo percilie 2001 January ki kembo atensaba mu kepenyo fa mets meji di arts de lie thonu khasamo shoga so ha mets meji di arts le de mu January ki NCF kembo no body full time ministry la khakasha so hatsali atwa je legacy kiri kepenyo fa die tichebo kepenyo fa die prakasha so ha ginu akelhu calling so hamet sebargile asuha so ar kaba kepen yofa die so ha ki deri pomareshi akelhunu asuha athos ringusha mu kepen yofa dia hawa habu unnu ukelenu baliro we pomedo sili desnu volia deri ma ke cricket krabunu puti petenu ukebu uke verbada ligi so ha remotozo sola pole pula gaza how ugo ngule we kedi bola pes hogi tigi viego le morsoga kepenyo fa medo siligato e ukelle kepenyo fa gi ba morsoga zala
sela cha keriu tigi vigo mu ke penya fa vigo me holy ke cha pole so pusha focus on the things of God and heaven. And how do we best do that? By meditating, setting our thoughts and our minds on God's word and the things of God. Chake new verse pengununu tefunungu gili kijunu viego CHAPU viego THEJA viego kawali isilade pole. Leave the things of the earth and the old self. Sala nyeko kijunu CHAPU mengugo bier mesagamo keryo pakesho kemengumu kemehu so therefore he shoga zapozo hako besiwaliche ma ko ala me die zea ga mogogi u ke penya fun fu voria ne gori THEJA va po we hasoko me jivorzo ne ke lusu se lu ke tyogi deri ji we ne ko ha ko pe te khawali tenu ke me ye nu funu ye kel he ga za me thamelle ga za mu nie tie nu me pe se ga za die khawali ne ko honya hogi di je he ne ko themi ke we rowa mu su ma to ko khawada jla isi. You have taken off your old self with its practices. Pole hanu pula gaja. We must put to death our sensual sins. CHAPU kichati ki phumako khawa morso pe siewa morso gaja so pula sa. Mo poe pu gaja ha ko ha kidi boga. Chakiri uli ro. Pierre chagaja. Fornication, more sexual immorality ha pu. Greek nu dioli ro pornia gaja die so ha se. Sexual immorality. Mu hawa haginu porn, mori pornography gaza dieso ha hanunu parba. Sexual immorality pier tsagaza. Uchu mose di pier ma tochdi. Miekelle be pe shogaza. Mor utu ubi pe shogaza. Uchu mo ukel hubi pe shogaza hawa pubade. Me pugaza porn industry, pornography industry hawa kijunu most lucrative industry bogaza so hapuya. Billion gaza kralia she. Mu ke shori hawa hasi ka bala pornography hawa hasi di me ke kra ke va ke bugaza ke khagaza so achaba mu pole hawa pu pier chagaza sexual immorality pole pula gaza mesakamo uncleanliness isi akatharsia ke di hawa se a Greek si pevimo deri commentary go no hawa ngu kile se kazaba quality po quality u mesamo gada so pu ba she po quality contamination in the quality so hapu ba she masakamo so sie carryo passion how haliro pathos Greek nu pathos kaza so hapu ba mo ha liro masakamo kemengu masakamo mengu gada so hapu ba she so sie evil desire hakesho mengu gada Greek nu liro epithumia kaza die so ha se musuliro papo vi mozo situzo desire for something that is forbidden. So see kemehu covetousness how ha diese gazuliro therefore here shogaza bozo gaza suha pole pulade. It's equivalent to idolatry. Hakemehu how haliro therefore here shogazam hezo gaza so pula de kedi bolaga kelamno we papo mengu thorbadaro papo mehu thorbadaro su hasidi ke penyofu su tsba gadala su halanu pole ma mehu thorgaza how hasidi therefore here shogaza bozo gaza so pula de ma go ha terhile morso we ha go ha pesiwa morso we gaza pole pula sa so sie polem habo pula gaza CHAPU kichati zo como unu ke phumagot pulasha social sins put off and put to death social sins verse tethanunu tefgi mohosiliro tenuke me ye anger how hari pusha anger tenuke me ye so sie nufunu ye wrath how hari pulasha so sie kel hegacha malice how hari pulasha mo hawaliro mi po sepesh soso wagado kelle so hase dim hatsa ga pu bashe malice so sie pole udienu ke phuma gori pulasa
the sins of the tongue, the sins of the speech. Mu pole hanu pula gaza, mi tha melle gaza, blasphemy. Teza ke vibo, mi po, teza ke vi krabivor suha, urodi pe ke tatsuwa gado, ke lesidi, su pupe shogawa, blasphemy. So siye filthy language, ni tinu mi pe segaja die. So siye pole pula gaza, honye hogi, ti jagata, lying, you see. Med dadi, mi segata, ke tho puli mogata, hago hapusha. Mu pole ke puma hago ha terhile mo shogaza so hapusha. ZHAPU kita ke puma go, so siye unu, Dodaya gaza ke puma go, siye udienu ke puma go, udienu puma, waya gaza hago hapusha. Hago peteri ugo, ke lu ke weu, zedi pe siewa mo shoga gaza so hapusha. Ndu, a office no, krisami bovor di azo shirimu higo staff mi porize ke se, henie ke zedi pola, eke thirdi poze ke se zedi pola ke chasle. Krisao ha meche se, me zabalio, poke meche ni se, talented se, mo dipu gazari poto po express gazari tsasi se. Meche se, poze kat sabazo po meche, poke meche so ha kriso, deri po zu daru se gadala, po chapa kripo tumo gadala po. KEPHRÜ ke rot gaza KEPHRÜ bunul hu de. Sidi po du hu sedi poto meze daizodi office novor sidi ini ke ze kert chabadi potela no pola ka chatsle si la lerdi hi go staff mi bo ni po ze ke se menyo se sidi pola ka chatsle krisa ho ha wa kipu gaza pastor, I also really want to change, but I'm just not able to leave these habits, you see. Ari ha go la vi mo gaza siba zole rehab no rivo de atse ga do a hiacha da zo de tsle mo da zole ke zo ha kipu ba. Mo ari diga sa borise pokro hile mo nye dei ntong gi nu le do di no su ha do zga ba che tslen zgen zde dei at tslen zde le idi no nke chanru indianuri nka jibe ke penyo fu tsli je ke zo ha pu ba dei po ke pelenuri phise ge do ke pelenuri po phise ge do su ha pola re ga ba su hari pusha laini ke zega chatsle 하이게자 미케 크라바 무 우켈훈누리 하이게자 바라야 켈후케 왜 카와게 도츠레 세게자 수하 물리 드리 볼레 부게자 verse 테프누 니고 테미케 왜 쇼와 이시 테미케 왜 운냐 수하 쇼와 무숨 하토고 카와다즈라 이시 You have taken off your old self with its practices 이시데 볼레 슬라누 짜케 니우누 ugo bu lesson na gazu liro kijunu viego ZHAPU viego THEJA viego kawaleje khowaleje gazu su apu wa leave the things of the earth and the old self just say liro ugo chapter verse ker nunu ker dinungu gile themeka sau chjile kewe khowale so unya khowa mu sela gazu picture su hanguli re themeka sau chjile put on the new self you see verse ker nu nyego 테미에가 사우츠 질리에 시디 테미에수 츠가 살라비엠 하시누 보츠가 수히 빌레야 시로 츠가 사겔레수 라 니에 세주다 미에모 그릭미어 즈레 즈케레 미에모 즈레케 모미어 우조케 쇼미어 하시케 모미어 미디에케 츠미어 지우 미디에 츠케 모미어 살릴 호테 데리 크리스탐 하페 테우조 몸 하페 테누투야 Selanya ko ke penyo ke dagile ko chidi me samu pokri ko chigatala nushnuzie jiu viga je tenu ker nyo men nega je mo shige si higa je chjile ji ni ko honi hogi tenu shkre ke chlie mu hominie homigi panyada ro ke jova bi ke chji ni pu ni ke jova ke shtoi ni ko ri honi ho ke jova le mo sho bizo habe tegiri ke kre chjile ji su habe te pha ke sabi ke zepo chbalia isi Kedibo roa mojoga hamozgi pole pusha ZHAPU kita ke pumago unu ke pumago udienu ke pumago Kedibo chjile mojoga what should we put on how hapoe verse care nunu care dianu pulasa
kepelle vazhe gaza jorli hagwa chjile mor so gaza so ha ugo nguli galatia ko se mefe thenino pole pu gaza nye krista nu zulu feli ke takhe krista chjile isi mo verse care nu care die ga cho pole pu ga jorli hagwa hali ro krista he gaza jorli hagwa ha pu pusha salam ye pu gaza adi hawa ni se to be a Christian is more than having good resolutions and good intentions, but it means taking the right actions. You see, kepelle, Christa kepelle chegaze, hakevi se hergelie suhazomo, hakevi se chunagaze suhar bizomo, derim hapot dugaze, vigaze suha, chut dugaze, sunu pigaze sunu lugaze suha pubashi. Ogo anzasiye. Social media no army officer me bo nagamie zepudi ugo social media guna ta se ge so anyo gor kraba me je nagamie zepudi ni go sunday nie ker sho se di ni vo ke hulia uni thor deri sunday nie ni go jorli ni go pelea ga cho ni go phaya ga so hamu ki kritiki ni go jorli so ha ke thotsu tuli ka waz mo le ge po so ha pusha ke pele ke mo mi po e so ha pu ge so ha upecho sewe pole hau hapuba salani go ke penye fake dagile chidi me samu po khe ko chile gatala nushu nuzie tie vigaza tenu ker nyo men ne gaza musige si he gaza chjile je clothe yourself with compassion kindness humility gentleness and patience hau haliro honi ho zeke paro gazunu honi ho treat se gazunu kim hemor shoga gaza hagwa poe Tasha. Bear with each other and forgive one another. Isilade. Mu hape tigiri ugo tisigi unya semorso ezoko peteselie de tisi badaro sumho outer code poseya mori ugo mikekra ufedji geze suatsia musu habunu outer covering utsia musu hasele liro ukelle su hatsilia ufejile molio mu overcoat sele molio jacket sele molio unya punu kelle se bari suha u kelle suha chili malaya mu pole pu gaza the final outer covering suhaliro pape tikiri ke khie suha chjili ji isi ke khie suha bunu ugo garment ke pele metse ke le garment outer garment suha chili mor so gaza sapusha mu pole pu gaza u ke thodin ringu kile love never fails isi ke khie ma ki pori jata yamo pol se ugo green ko keriu ke senu pula gaza the greatest of this is love. Hape tegiri ke jat thos ke khizo mu ke khie jadaya mo skhele mo daya mo ke so apu sla pole hape tegiri ke khie chjili mo so ke so apu sha theme ke sau chjili che si pole mu cha thellau ke pele ki kru ke sau chli isi ke pele ki kru ke sau chli che verse ke pengun nu ke theni become the new community of faith ju Christa khaga nu ne bu ni nu dile Niebu mo po chbali ke tola niepi KPS nu shigile zo siru ke penye fa thezia ba zole verse ke suru Krista diebu ni nu ke chuchlie phasi pe tese ni honi hota ro mu pe thaba zole ke TSALI ke sho chali ro fa chali go che mu ni nu nu u ke penye fa sedi chili to zole si zo mon ni dienuri ni ma thonuri ha ke hu bonu chri ni pu ji su zanu nu chdi ke penye fa upo thezia to zole isi Let the peace of Christ rule in your hearts. Krista kakashanu ne ubu nyenu dilie rule di geza hawaliro ugo original Greek translation mohosliro die pose rule geza hawaliro referee chegeza die sohanu parbashi. Erza geza tiki erza mi go baya mi boya mecho nobody referee chebaya. Potuba mo moshi habate potudi taba mo moshi so referee we so hamohoya umpire mu tie verse care pengunu pole die se ge so haliro athletic nu referee che gaza brabueto ge di haw ha sunu parwa je mo kristabunu jisubunu ugo referee che gele u empire che gele so ha pole so ha hinu pu ka ba sile
Krista diobu ni nuket suslie kepenyo fe diobu nuket suslie kim hidi tslega eliro honye ho ta ro mu pe tha ba zuli ke che chali ke so chali ro fe chali go chemu ni nu kepenyo fe cheli cheli tu zoli isi kepele ke rie go liro hajtiu nu liro printed bible how bayamo ugo chiesa ukino bible sa por kenya reviews ko ke kra version ke kri ke cha kra ukino bade kepele ke rie go liro bible ke thodie how in print bamo kim hidi ugo ke thodie usi ke thaya ga liro kepeli me go vo ke sekeli a chali go richri ke thodie se di ke panyo fa die se di a chali go zolu di chali chiga cha ha nuri ke thodie su ha si pe su ko li ashi sala ho hapu ka ba nguli kepele ki kru ka sao chili ji become the new community of faith ke cha wa ni liro kristabunu ugo donu empire ru refuse chigeli se kepenyo fa diobu ugo donu metro chigeli ha hapu ba kepele ki kru ka sao chili become the new community of faith sala ti do ke sidi ugo cha di ha go ha lela sidi ukha ka sala bie ke lu ka sao nu khala sikhe krista gi nu ke lu ka sao e kim hega how does the new life in Christ look like chakiri uliro tigi vi go mu ke penyo fa vi go mo holy focus on the things of God and heaven chakin new liro ki ju nu vi go ZHAPU vi go THEJA vi go khawalie leave the things of the earth and the old self just say uliro temeka sao cha jieleche put on the new self and finally cha di uliro kepele ki kru ka sao chlie become the new community of faith ni pu bu ja bie pu die ka za ke le ko mo khasathina amen PESEYE Pastor Sato, no chiedo, Colossi con la scena nu, ukihu che salasha, murne kilimie pette, tejango kilie, belewe, ni bubu jabien zichi. Uke pinyo vela, ke dibo me yeshi, ugoritu se, ukelhunu, ke me yeu chidi, kelhu ke saunu, loshe kilimie tsepre tiene, muni bubu, ugo mi popo ke tsa kelhunu, mu ukehunu, zayu tsili. Bete keze siya thalye di THEKHA TSALI ku grekinye di hesoru roso baugi bete sevor keze kelililo me
KECHA THELAO CHLIE SESIE KEPESIKESHÜ TSALI IDI KEKHODIE KECHA CHUSUDO HEGO KEKRE KEPENYO FE JEHOVAH NO JIDO KERSHO DIHAUNU HEGO MIE POPOGEZE BU INSIPE VIGOLIE INSIPE SUGOLIE SUHAPELEDI INTEZIAWE ZHAPU MATO PETENU NOE HEGO KROSDI HEGO BU HIROSHORI SE MOZUNU KASLIE MU NO HELA KABIE KEBA ZHAPU DIHAGWARI ERNUGELIE LEGELE PELEDI INTEZIAWE HEGO JIGINU KEPUKILI MHIDI KRISTA HEGO LA SIGESHA MU HILA SIGATAM HATO HAWAZIDI KELU KESAU KIMHIDI LUMOSHOGA KEZA HEGO JIDO KEPUSHDE No HEGO KROSDI HEGO KEPUKILI MHI HEGO BUTI VIGO MU KEPENYU FE VIGO MEHOPE KRAJI HEGO BU KIJUNU VIGO CHÜPU VIGO THEJA VIGO KAWALIGIVI NO KEKO KAPI HEZUJI NIBU HEGO BU TEMIKA SAU CHIJILIGIVI JIDO NO NGEME SARF KEKO SIDI HEKROLASJI MU HEGO BU KEZEDI KROTHO BO CHEGAZA KEPELE KIKRU BO CHEGAZUNU HEGO BU KEPELE KIKRU KETHO MU KESAU CHILIGIVI No jido he ke huzo shiri cross jesla egon teja chabie miliu girisya mu kepeleu kikru girisya we no hego mi popo go cross je tola pa ga zunri ni punon to kiriu chli di hego bu ernegele sikele ha ko sedi lusri givi no ke ko khas he zchi jehova bu jabie nzlie mu nze balije jehova bu poziepie nva pezilie mu nkrie nu mejekele utche jehova bu poziepie me holie mu neupie nzigele utche Bo nyo muke masarafu zanu chasia. Amen. Amen. KEPESIKESHÜ chapenguba keriu liro ugo Golden Jubilee choir la KEPESIKESHÜ Jubilee choir la tie century choir nu gabago sesia THEJA choir nu BAZHA pete ukia se ke hu ke krinu tyo gata mu tsali nu ke ZHAPU shen gaba ke hu puri balivi si Hawaliro Jubilee Choir Committee nunu ugo sununu se KEPESIBADE Jubilee Choir uniform bo chse pardio hawla pezza themie number suha simor sho gabala April THEKHA hawa kitsi moza uza khapie UBC le thogo jinu khasunu ya ugo Jubilee Choir go Jubilee la July mori August khar chali ke dojo se deta do dei THEKHA hawnu ni go za khabi se je ke suha committee ki zatinu puba ugo number simor sho gazala Kinniuli ro ugo tefugo KROTHO football erzodo gaba me zakar senye nigo program suha ngushde mo thesa ke kari parwade nigo chopali ro ni VISATO board no notice board no thesa ba gajungu do tefugo microbo chiri uza mu number suha chi choli mo gazaba sla ni pa ni peziri pa gajiki mohosdi ni VISATO sorry left satie board no ni zabali ro number putu ba moshi phone number putu ba moshi gato swari ba mohosha mu ni zaba moli ro ni zai thu shmun ni number ri khasaje marker pen bo khapi ba ho sala ni go zari number ri thu shlevi ho seuli ro ugo mission class suha bali mo bade nje sienu ha pending bade mu chithie ugo 401 mission class baptized members ko la khasia gaja mission class suha badio mu Vorgaja April za me fe pengu me fe suru Tuesday mu Wednesday tiova Tuesday mu di se Tuesday po ba ho April 25 mu 26 haunu ba the se ba din nu ba suru ka cho mission class ba do sala ni ke hu bri ha le ba di ni nyo mission class nu vor mo shabaro ugo ke tse je mu he go ha WhatsApp nuri information petala so do cha diuli ro thenu thef pederch young couple seminar so ha ba Musuhaliro coming Saturday. Tenu tefu tepu badaho. How seminar bado mu Saturday 22nd April ni program how bado mu DIEKEPU niliro Dr. Buno Iralu Shalom Seminary no assistant professor segaba sesia Reverend James Nikrena Baptist Mission Church no pastor segaba unyavor japuti sesodo kehu kiri liro bakyer ki sededio sala Tenu tefu segaba peteburi vor peder chawnu ke pekro bisiji ke se kazala sia tellauli ro ugo ke zedi nigo ki kehu puri ki chasana ga zoli ro dunhegi ugo tsa premier fabo kelvino pojo ni pugi no li kata ugo teje swasili de
mo te je sila kele kele vino liro so tit tugi erza pe sholidi po daruki nuri po thike mo choga zo bo tsvores la ki kruwe ke sikez rubizo ke mo shomezie saga za so hatike ba mo ni ke hu buri ke levino lari chabaje mo po ke kru thenu shoga ba ki kula chabaje ke se pete gi chasia ni wo pete pezie